Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Nini mami sematan jarin tiang. Ina amak para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan tipat yang pelingi sami untuk mengumpulkan bekal nggih, untuk nepiaran, untuk rombok sangut dalam hidup dan kehidupan niki, dalam astagfirullahaladzim, dalam rangka barang-barang mencari segala bentuk bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama sematan jadin tiang, mohon maaf niki tiang agak sekedik niki berhubung lawan klemak wah rentis nggih. Jadi makin tiang live niki di dalam kamar nggih. Alhamdulillah wa terang ya ruwali dua wa kadongot mulai le kamar nggih. Yang penting niki ilmunya tersampaikan nggih. Nah, mau jelema mungkin insyaallah malik barang melanjutkan sirah nabawiyah nggih. Sirah nabawiyah, pembahasan tentang kehidupan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema mungkin niki para jamaah barang bahas masalah profil dari Nabi Muhammad SAW layak sendekman terangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berembe profil singkat beliau nggih secara umum. Dan ini dibawakan oleh Syekh Safir Rahman Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum. Beliau rahimahullahu taala berbahasa As-Siratul Ijmaliyah qabla an-nubuwah. Profil dari Nabi Muhammad SAW secara umum nggih, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jama'a fi nash'atihi khaira ma fi tabaqatin nas min al-mizan. Dari Rasulullah SAW niki selapu berkumpul dalam diri beliau ketika beliau napiaran tumbuh dewasa, elen kode elen baru napiarlah elen baru tumbuh niki, elen baru sogol baru lahir le kode sampai bele nggih, sampai remaja, sampai jari dengan tawa nggih. Nah, sampai dewasa niki beliau sudah mengumpulkan segala bentuk kebagusan, hal-hal hak solah warak dalam diri dan beliau niki nggih. Wa kana tirazan rafi'an min al-fikr as-sa'ib. Rasulullah SAW niki malah ia jari desain, grand design nggih. Grand design sebagus high quality, kualitas yang tinggi mengenai Nabi, mengenai bagus pemikiran nggih. Wan nadharis sadid, pandangan yang mantap, pandangan yang napiaran, pandangan yang jauh ke depan nggih. Wa nala hazzan wafiran min husnil fatanah. Namun beliau memiliki bagian yang besar dari Nabi, dari kejeniusan nggih, dari kejeniusan, daripada kecerdasan. Wa asalatil fikri, genuine pemikiran niki, genuine nggih. Wa sadadil wasilati wal hadaf, tujuan yang jelas, napi target nggih, jelas tertancap. Ndarak neko-neko
Rasulullah SAW niki dinarak niku lurus lempang lombok. Elin masih kode. Memang wahyu kepribadian lombok lurus. Masya Allah. Gitu. وكان يستعين بالصمت الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق. Nah, Rasulullah SAW niki para jamaah den raosan beliau. Pendiam beliau sebenarnya. Pendiam lagu mikir. Pemikir. Nggih. Ndek napiaran mocak-mocak cerita nggih. Den girang mocak-mocak Rasulullah. Nggih. Lawe antan tado lagu tado niki mikir. Nggih. Nah, jarin tadabbur kuat mano. Berembe kebenaran, kebaikan niki selalu diolah dalam pikiran beliau. Wa tala bi aqlihil hasbi wa fitratihi safiyah sahaif al hayat. Berembe bentuk kehidupan niki beredar dalam zihan, dalam napiaran, dalam pemikiran beliau niki. Akal yang kuat, fitrah yang napiaran, fitrah yang murninya niki membantu beliau untuk memikirkan berembe lembar-lembar kehidupan seara elek masyarakat, selek julu. Wa syu'unin nas, berembe keadaan manusia, berembe perkara urusan seara le masyarakat. Nah niki dipikirkan, mau berembe solusi. Nah niki. Wa ahwalil jama'ati fa'afa ma siwaha min khurafah wa na'a anha thumma asyara an-nas ala basiratin min amrihi wa amrihim faman wajada hasanan syaraka fihi wa illa ada illa uzlatihi al-atidah. Jadi Rasulullah SAW niki den girang mocak-mocak lu enten tedok lagu berpikir mendalam, berembe ruang kehidupan masyarakat, berembe ruang keadaan masyarakat mun pikiran pacu-pacu tan pikiran. Nah, ele masyarakat niki ye loe khurafat mun belen den mele milu khurafat nggih. Nah, jadi kehidupan beliau ala basirah. Beliau mengetahui dengan keilmuan yang yakin. Ilmu yakin, hakul yakin. Beliau mengetahui berembe keadaan manusia. Nah, napi samun tegal beliau, napi samun tegal si masyarakat. Muntawan diri. Nah, lamun solah tegawe si masyarakat, si baturan miluan. Bergabung bareng-bareng gotong royong, milun musyarakah, berkontribusi. Lagu lamun lengek mun gawe no way, tidak ada jalan. Beliau minggir dan milu. Serian teduk daripada niat mocak-mocak di keruan, lamun dinarak kena dan mele ngerawas. Fakana la yashrubul khamra. Jadi Rasulullah SAW selama era peniki den wah enaman keras, khamar den wah. Wala yakulu mimma zubiha ala nusub. Daging-daging, hewan-hewan satu sembelih atas nama selain Allah den mele keluaran, den mele daharan. Wala yadurru lil awthani idan, den wamilu perayaan-perayaan untuk berhala sekalipun den wah den mele milu niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ihtifalan bal kana min awwali nasyatihi nafiran min hadhihi al ma'budatil batilah.
Elen masih kode play dan mele nara perayaan ABC ara napiaranan berhala ABC tersembah niki tepinang peringatan tepinang segala macam dan mele play jauh-jauh lain dan mele rapat gitu. Dengan beliau mengetahui bahwa niki bukan Tuhan sebenar dan tentu Tuhan palsu niki. Hatta la yakun syai'un abghad ilaihi minha. Namun sa paling membenci memang Tuhan palsu niki. Tuhan palsu. Niki sangat beliau benci. Wa hatta kana la yasbir ala sima'il halaf billati wal uzza. Bahkan sangat lengesin dengan dendaman gati dengan bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Wala syaka anal qadar hatahu bil hifzi فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها. Namun Masya Allah, tanpa diragukan lagi bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beliau dan dijaga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haran manusia, Rasulullah SAW juga manusia, terkadang layak jika masih kode misalnya kan. Ini timbul lara niat tanganan terbersit dalam mangan dan milu bersenang-senang marah batur. Milu bersenang-senang marah tandangan. Wa kadang arak dengan napiaran lain darat nyongkol lalai nih lagu makin ya mungkin arak arak dengan begawi atau arak napiaran keramian milih nak milu kadang padahal nikin den bagus lalu saran napiara saran manusia kadang arak baik manusia saya kan berdua nafsu kan lagu pada waktu niki nah ia oleh nampak berembentan terintervensi si Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah berbahasa, qala Rasulullah, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati ya'malun ghaira marratain." Ndekuah melet, ya milu-milu, elek pegawaian jahiliyah, kecuali 2 kali doang bahasa. 2 kali. Mumbe sak 2. Mbe sak 2. Nah, makin mbe sak 2 niki. Coba. Mbe sak 2 niki. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainahu. Setiap kali kak mele dalam 2 kali niki selalu napiara terhalang selalu Allah menghalangi tiang elek kemele tiang hak 2 kali niki. Niki bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thumma ma hamamtu bi hatta akramani birisalati. Nah, mudaman wah 2 kali niki munden wahara keinginan malik dan wahara tak melet-melet malik ya milu perayaan-perayaan jahiliyah atau adat-adat jahiliyah. Sampai keutus jari nabi bahasa jari rasul ini bahasa Rasulullah. Qultu lailatan lil ghulami alladhi yar'a ma'il ghanam bi ala Makkah. Nah, mulai jika masih jari pengarat bembek bahasa mungkin batur kakan cek ngaret tuh bukit Mekah tahu
elek bukit, elek Makkah. Lau absarta li ghanami hatta dukhula Makkah wa usmira biha kama yusmiru syabab. Jak batur bahasa Rasulullah mai jak tolong sekali. Malah tak lalu milu, lalu begadang, lalu poya-poya. Arak dengan begawi itu Mekah mereka nak bajang itu. Tolongkah jaga angak ka jaga angak napiaran. Jaga ag bembek sekali doang bahasa. Tentu sepakat, nggih. Tolong jaga bembekan si baturan niki. Faqala af'al. Nggih, deal setuju bahasa baturan nggih. Fakharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali darin bi Makkah sami'tu azfan. Akhiran tentu entut nak elek gunung basean. Entut elek gunung, elek bukit. Sampai datang balik pertama searah elek kota Makkah. Nggih, elek lawang Makkah tamu nah daitan balik aye tahu mentelah. Nggih. Sami'tu azfan. Beliau wansa dengah wah keramaian niki. Haran dengan pernikahan yang dengan begawi kan, dengan merarik niki. Qultu ma hadha? Air mun ketuano dengan satu. Apa nih? Nah piara niki. Marah niki. Faqalu ursa fulan bi fulana. Oh niki begawi dengan begawi kan fulan kaje fulana ya merari. Mana? Fajalastu asma akhir toko Rasulullah ngendang Nabi aran ya biasa begawi zaman lain masih wahara musik kan gitu musik Arab nen mara niki lah kan Arab mara musik adat Arab niki wah Arab biduanita niki nari dan seterusnya nggih. Fadaraballahu ala udhunayya fanimtu. Namu mbele en salong-along datang ngando tak tekirimak ngando niki kasale marat tetutup jamak marat tetombok jamak idap kentok kang sulong-along ndik sadar wah. Wampe jagelen pikiran tang keteda manak bahasa. Ki? Fama aiqadhani illa harrus syams. Namu dikasih diri sampai jari dodok niki panas matahari bahasa. Bayangkan. Nggih. Elek wi soren antun musun solong ketedaman mu sampai wah menah wah tinggal jelo yulun meleh. Intan terjaga si Allah Subhanahu wa taala. Wah panas awakan. Wah hangat awakan. Ane teng. Ane wah menah. Salang-along. Jadi ndek milu marak napiaran, marak dengan berfoya-foya niki. Nggih. Fa'udtu ila sahibi fasa'alani fa akhbartuhu. Akhiran tentu haran wah manahnya. Tae ke Jakarta semalik. Bedait ke jebatur no, ketua Muhammad berbian seru nenek. Mah cerita aja lu. Akhir mau cerita ada no. Ternyata dia mau datang itu mau ketedam mana borong ke milu bahasa. Ini kisah pertama. Summa qultu lailatan ukhra mithla dzalik wa dakhaltu bi Makkah fa asabani mithla awwali lailatin. Namu marak lema Malik arak dengan begawi Malik yang tanak lagu terjadi marak sa pertama pada nggih ketedeman Malik nah wah napiaran wah tinggang jelo klemak yulin melayang Malik jadi 2 kali
kejadian niki 2 kali. Nggih. Summa mahamam tu bisu. Nah, niki syahidnya. Niki napiaranan bukti kebenarannya niki. Summa mahamam tu bisu. Kata beliau, nah setelah niki Malik dikuah berangan lengek Malik. Jarin kehidupan foya-foya, kehidupan milu tirut napiaran gaya-gaya jahiliyah niki ilengek. Elean masih kodek, elean masih dekman. Tapi nak dari Nabi dan Rasul selama mengerti niki lengek pegawaian lengek dan bagus. Semua mahamam tu bisu. Setelah niki dikuah melet Malik ya gawe barang lengek bahasa. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Warawal Bukhari an Jabir bin Abdullah qal lamma buniyatil Ka'bah dhaba Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas yang kulani al-hijarah. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah, Jabir berbahasa lae ketika peristiwa napiaran pemugaran Ka'bah, jangan hata bangun kembali Ka'bah niki, Nabi SAW kance tuaan saaran Al-Abbas. Nah, bagian niki bagian napiaran ponggok batu. Seduaan ponggok batu. Ya bagian kan. Faqala Abbas lin Nabi SAW ijal izaraka ala raqabatik yaqika minal hijarah. Nah, mubasan Al-Abbas Al-Abbas niki Muhammad angkat kembe anu umtia angkat kembe kereng ya kolo le tawa kem kereng tia ujung kereng niki poton kereng tia ya kolo le tawa kem ada narak jari si mandak batu tia ada mendek geri basen ada mendek geri ada mendek kotor ndek geri endah. Nah, akhir Rasulullah SAW mati Rasulullah. Lagu Nabi yang terjadi fakharra ilal ardi. Dia menientan kelecang ternyata berlawuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru isin lawuk sina kelecang. Wa tamahat ainahu ila sama thumma afaqa. Nah, mu selong-elong palang telang ingetan teng napiaranan penentang endong andang atas andang langit mu ndarak kengonean sadar nggih. Faqala izari Nabi menengat Rasulullah langsung menengat kereng pasolah kereng sayangan pengintaan aurat niki tutup aurat. Nah niki melen nggih. Fasyudda alaihi izaruh akhiran pasolah angkirin di terapi angkirin. Wa fi riwayatin fama ru'yat lahu aurah ba'da dzalik. Dalam riwayat lain setelah niki seumur hidup pendeno pengintaan auratan Malik. Menangkat keren kan pengintaan aurat jarin kan. Jangan tangkat. Hak mula bertutup akhirnya penggintaan. Nah, niki bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala tipe Rasulullah SAW bahkan jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wa kana Nabi SAW yamtazu fi qaumi bi khilal azbah wa akhlaq fadilah wa syama'ila karimah. Jadi Rasulullah SAW niki elek laik memang wah terkenal profil yang bagus di mata kaumnya
sangat istimewa Rasulullah SAW niki. Nggih. Sengan ieu bedowe napiar khisla azbah. Perangai yang supel, karakter supel. Ia becat bergaul kan saya becat akrab kan dengan. Wa akhlak fadilah, akhlak sangat mulia. Wa syamailah karimah, sifat-sifat sak mulia. Fakana afdal qaumihi muru'ah. Muru'ah niki paling bagus, paling utama, berwibawa dengan. Wa ahsanuhum khuluqan, paling bagus akhlak, paling bagus budi pekertian Rasulullah SAW. Wa a'azzahum jiwaran, kanca tetangga sangat sin bagus, sangat sin bernapiaran, sangat sin berinteraksi dengan baik. Wa a'zamahum hilman, lembut dengan sabar. Niki sin terkenal dari Nabi Muhammad SAW. Wa asdaqahum hadithan, paling jujur lamun ngeraos, den wah berogung-rogung. Waliyanahum arikah, ate niki lemah lembut gati, penuh kelembutan. Wa a'afahum nafsan, jiwan mulia, terhormat, menjaga gati kehormatan jiwan, kehormatan diri. Wa akramahum khairan, paling mulia. Wa abarrahum amalan, amal perbuatan niki, kelakuan niki paling bagus. Wa aufahum ahdan, beliau elek kaum Quraisy niki elendeman tangkat jari Nabi wa terkenal. Beliau niki manusia paling menjaga amanah. Paling menjaga amanah. Pokon lamun berjanji ja pasti nak tepatin. Lamun berjanji pasti niat tepatin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amanuhum amanatan, paling kuat menjaga amanah. Hatta semahu qaumuhu al-amin, sampai-sampai terjolok si kaum meniki al-amin, yang terpercaya. Yang terpercaya niki di narak jalanan ya tawade wah niki ja. Di narak jalan ya tawade. Lima jamafi minal ahwalis salihah, sengan gemben, sengan selapu keadaan sa bagus, keadaan sa mulia, arak doang le diri kan. Menjadi profil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khisalil mardiyah, ia terdemen doang kelakuan selapu niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana kama qalat ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha, yahmilul kalla wa yaksibul ma'dum wa yuqrid dhaif wa yu'inu ala nawaibil haqq. Jadi mar penjelasan ibunda Khadijah radhiyallahu anha nggih ummul mukminin niki. Ye giranggati membantu dengan sande arak terbantu. Nggih, tak usaha. Terus tamu-tamu sangat sinta hormatin. Dalam musibah-musibah paling julun doang. Napi pun narak senjuru. Den narak tan prekengan. Nggih. Den narak sifat napiaran, sifat mele egois, mele menang mesa, mele besu mesa den narak. Niki tentu jiwa bagus, jiwa luar biasa. Sehingga Rasulullah niki tekangan si selapu kaum Quraisy. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, selapu dengan syarat Quraisy niki mencintai, menyayangi beliau. Nah niki profil singkat Rasulullah SAW. Kembeen gayon maran niki ruwen sifatan bagus. Niki adalah muqaddimah bagi kaumnya. Muqaddimah
nggih proloh nggih pendahuluan aden salema demen wabarang diri proklamirang diri jadi rasul dinara alasan Malik ya tercelak dinara waden soalan nggih sehingga hatman wajib dan bau tetawar-tawar Malik harus dan mengikuti Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Lamun dek mele wah tegak hujah tanggung sendiri akibat. Nah marah ni kira. Saya ngan wahai laik din wah berogong. Mu din wah berkhianat. Rasulullah SAW niki. Lamun jok manusia doang din wah berkhianat, din wah berogong, din wah merugikan. Berembe Malik tanah berogong tipe Allah Subhanahu wa taala mustahil. Niki secara logik, secara rasional, sehingga terputus segala macam alasan untuk menolak kebenaran, untuk menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah jadi profil beliau bagus sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, ilin kode sampai dewasa. Nah bahkan laun insyaallah ada ucapan-ucapan napiaran luar biasa dalam sirah niki menggambarkan beremben dan napiaran tejuk kaum Quraisy bangel-bangel niki lae ilin kode bahkan sampai waktu rambo kan bahasa arak sopo Quraisy kena menulik batur-baturan dinara tam tuduh ndara tam waden sekedik pun munani demon waktu ro rambo kan kesolah tam tebarak tan ni jari nabi dan rasul tautus Allah taala buin tam apean meni la ilaha illallah amara niki akan ada nanti masanya kita baca kisahnya marani. Sehingga profil Rasulullah SAW niki adalah muqaddimah, prakata prolog untuk menguatkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tiang pelingi sami ina maksud jarin tiang tetican si Allah Subhanahu wa taala jadi pengikut Nabi Muhammad SAW saat tetu nggih ada sa kembe ada saya kanjat lema ele surga Allah Subhanahu wa taala memakin beremberuan karakter beremberuan sifat Rasulullah lain niki ya coba terut dalam diri ya nggih berusaha innamal ilmu bita'allum Nabi sallam ilmu niki perlu dipelajari mutu perajahan jam tahu nggih wal hilmu bitahallum dengan sabar dengan lemah lembut dengan bijaksana niki mesti perlu berajah muno berajah berlatih yulin jari bijaksana yulin jari lemah lembut muniki atur tiang wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.